دوانا ششا جه بشا دوا پرتوکارفا هشتا ما دوانا بوریدا ما سردما عباسیان بر یا کوشش 750 دست پێ دکرد حتا 1258 بداوی بوو مەگۆ سەردەما عەباسی چاوە هاتە سەر خلافەتە جیهانە ئیسلامی و دداویەدا لەسەر دەستێ بۆی هیان چاوە هاتە ڕوخاندن و ڕۆلا ئەبوو مسلمی خورەسانی ئاواکردنە دەولەتە عەباسیدا و دداوی دەمەدید چاوە لەسەر دەستی عەباسیان هاتە کوشتن ئیرۆ ئەمێ دوانەیە خۆیان نوودا ئەمێ لێ ڕۆژهەلاتا ناوین پێشکەتنا هەزر و دوگماتیزما ئۆلیبن نەها واتەیە دوگماتیزما ئۆلیدا دواتەیە خۆیان گشتی دەستبێژێت تێ واتەیە قالب بووین ڕاوەستینا هەزر و نەپەژراندنا رامانên نو ئەم وەکە پێناسەکەکیش دوگماتیزما ئۆلیدا نەخۆ دوگماتیزما ئۆلی دەبێژێ قالب بووین ڕاوەستینا هەزر و نەپەژراندنا رامانên نو ئەمە بە هەرسێ پەیوا ئیرۆ دوانە خۆدا شیرۆڤە بکرد چواتە قالب بووینەیە چواتە ڕاوەستینا هەزر و نەپەژراندنا رامانên نو هەر یەکش وان پەیوا bi çiwatê hatiye û çawa kar anîne dibêje ji xwe dema Ebasiyan dema goma diwana dî de me bir dibêje dema Ebasiyan weka berdewamiya şaristaniya İslamê dihat nasîn yan jî temamkirina şaristaniya İslamê ji xwe me dît me got belavbûna wan yan jî berferehkirina xalika wan heme dibin siya yan sîwana belavbûna İslamê de bû dibin siya desthilatdariya İslamê de çawa xwe belav kirin dibêje ew jî ji xwe serdema Ebasî jî weka temamkirina İslamê dihat nasîn ji bo vê yekê dibêje ji xwe li hemberî vê desthilatdariyê û li hemberî vê ramanî gelek bertek derketin gelek tevgerê ji bo ku İslamê li rîformê re derbas bikin derdikevin ئەو تەبگەرێ گۆ دەرکەتبوون چاوا یعنی گۆ ئەم ئیسلامێ رîفۆرمێ رە دەرباس بکن واتە وێنا ئەن و ئیسلامێ جارێکە دیتر ناوەڕۆکا وێ بەگەرێنن ئیسلامان گۆش ناوەڕۆکا خوا دوور کەتیە لێ بەگەرێنن بەشێ هێن شوان ئەو تەبگەرێ گۆ دەرکەتبوون تەبگەرên فەلسەفی هەبوون تەبگەرên فەلسەفی یەن گوت کەسایەتە کەسێن ناودار بە فەلسەفە و زانستا خوا وەکێ ئیبن سینا وەکێ فارابی وەکێ رازی وەکە ئیبن ڕوشد ئەف هەمێ تەبگەرên ku bi riya felsefeyê bîrkarî endiziyarî bijîşkî heme bi pêş xistibûn nexwe ev feylesûf û zanyarê wê demê bûn yê ku bi riya felsefeyê bijîşkî mesela Ibn Sîna feylesûf û bijîşk bû dibêje yê got li pêş xistibûn ev zanist ji bilî tevgerên felsefî jî dibêje tevgera Mu'tezîla derketibû Mu'tezîla bi xwe navê wê çi ye navê Muhammed bin Atay Mu'tezîla ew jî kesekî zanyarekî feylesûfeka dibêje nakokî navbera wî û Hesen el-Basrî de çêbû Hesen el-Basrî kî ye ew jî zanyarekî olî ye feylesûf yanî yekî girêdayî ol e navê Mu'tezîla lê hat kirin ji ber wê nakokiya golwaha navbera wan de çêbûn ev kesê bi navê Muhammed bin Ata xwe ji wan dûr xist ji bo vê yekê navê Mu'tezîla bi erebî hat lêkirin yanî ji xwe ji wan qut kir dibêje ev tevgera Mu'tezîla jî derket tevgera Mu'tezîla ramaneke wê ya cuda heye ji van tevgerê beriya xwe tevgera Mu'tezîla yan jî Mu'tezîlûn dibêjin çi dibêjin ku Xuda mirov daye mêjî jî pêre daye gava ku mêjiyê mirov hebe wî çaxê karê ku xerabî başî û xerabiyê ji hev derxînî ji bêjê heger bêjê Xuda mirov da lêjê û şûn da mirov berpirsyarê kiryarê xwe ye eger newloba eger mirov neberpirsyarê kiryarê xwe bana wê rola mêjî tineba yanî mînak daye dibêje ku di nerîna wî de dibêje eger ku her tişt lê ser aniya mirov ji başî û xerabiyê hatiye nivîsandin wekî got İslam dibêje wekî got em ê bêjin ê got xwe ji wan qut wek Hesen el-Basrî û İmamê Xezalî û van tişta dibêje ê di nerîna wan de got Xuda wextê got mirov daye
هر تشت لسر آنیاوی نویسان دیه چه باشی و چه خرابی دبیجه اگر ولو بی و مروف خرابیه بکی طيب جبوي چه خدا حساب جي دخوازي بيجي ابنا يعني دنرينا معتزله وكسي يقول شونوي ايغو باوريها خو بفلسفاوي انينا دبيجي نولويه بيجي خدا مروف دايا ليجي وشون ده لازم مروف برپرسياري كرياري خوبي دبيجي لازم اذا مروف زيدتر خرابيه خو نكت ستوي خدا دا جبركو عاقل هيا ميجي هيا دايم مروف شبوكو شخوا او عاقل او ميجي جو دايم مروف او ناجي ويش همه کس هنگو د جهانی ده دشین همه زندین دی جدا دکی یعنی عقل نه کس حسابش لاورا نه خوازی چماش برگو میجی تنه اگر میجی هبانه و لاور جی هات با حساب کرن دسر کریارین خوی خراب ایگو دکن ام بخود بیش ما گو میجی هبا ولو نتکر اب نرینا معتزله جی بود درباری لدرباري كريارين يانشي رولا أفنرينا معتزلة درباري دوغماتيزمي دبو نخوا مگو دوغماتيزما أولي قالبوين راوستينا هزر ونفجراندنا رامان النو اف دوغماتيزما گود سردما عباسي ده هاتبو بردوام کرن دبيشي لدشي وينا قالك تبقرن قالك قاب آبتن تبقر برد كبن هنجوان تبقرن فلسفي بون يجو هول ددان كوچاركي دي اسلامي دي ريفورمير درباس بكن اسلامي جدا سهلابداري او دوغماتيزما گو مروف كتو خستبو نتيدا شي فقرين او تبقرنا فلسفي بون دي ريا كسايتا دبيشي فارابي وابن رشد وابن سينا ورازيرا ارمان جاوا تبقرا مگو کو اسلامي دي ريفورم رجاركي ديتري بقرين بريا ما تبقري فلسفي چل پیش دخن مگو چل پیش دخستن بجيش کی دریا فلسفه رهات پیش خستن بیرکاری و اندزیاری همه دریا به تبگران فلسفه یا گود کسایتا ابن سینا ابن رشد فارابی و رازی ده دهاتن پیک آنی مگو تبگره کدیتره شی ده هولی ده هات درخستن او شی تبگره کی بو تبگره معتزله بو مگو معتزله نیگو نابی محمد بن عطا بو به حسن البصری ردکه بینا کو کیده او فیلسوف بو زانيار بو اديتريجي فيلسوف غريداي يعني كسايتك اول داربو حسن البصري بجي ناكو كيد نابراوان تشيبون لسر اخافتنين وي يد عاليه واجده يعني منطق داد بجي جبر بيكي نابي معتزله لهات كرين بجي خوش وان دور خص خوش واقود كر جبو بيكي نابي معتزله لهات كرين لي تفقراوي بنجهي وي تشبو بنجهي وي كو خدا مروف دايا ميجي جي بير داي لازمه كولا ميجي مروف هيا مروف برپرسياري كرياري خو بينه خو تفقرا معتزله دبيجي تشي دبيجي خدا مروف دايا جيو شوندا او برپرسياري كرياري خويا مگو مینا ککشی آنیا دبیجه هگر کو نه او برپرسیاری کریاری خوبه و هر تش سر آنیاوی هات بنویسین جباشی و خرابیه جبو چه حساب جدی خواستن دبیجه لازم مروب زیادتر کریارین خواه خرابیین خواه نخید ستوی خدا دا نها دبیجه لدرباری وانرینی کو معتزله گوتنا یامجی وانرینی فیلسوفین بریوی هاتن گوتن
امام غزالی چه دبیجه؟ بجه امام غزالی و تبا وکا خودی نناسان دده ناسین دبیجه اب همه کافرن خودی نناسن دبیجه نرینا یعنی قصدك غزالي أو بوكو بيردوزيا فرمي يا دولتي بك دس هلادار جبو بيكي دبيجي تشكر غزالي شخوماغو غزالي نريناوي أو بوكو حمي كسينكو بانكو تنا دبيجي خودينا ناسر داخوازاوي أو بوكو رامانا دولتي يانشي بيردوزيا دولتي بكي بيردوزيا كا دس هلادار بخي بن دستي خودا جبر بيكي چه رامان چه ارمانج بک آنین دبیجه ابن سینا و فارابی بخودین ناسی دانا توان بار کرد ابن سینا و فارابی بخودین ناسی توان بار کرد دبیجه وکی دیترجی ابن رشد اوجی شبرکو ابن زکاتی نپشران دبو ابن رشد دبیجه همه پرتوکی وی هاتن شوطاندن و دبن همه جوره زخت و اشکنجه در باز دبی ابن رشد پرتوکی وی هاتن شوطاندن همه جوره زخت و اشکنجه لسر تین کرن و فارابی و ابن سینا دبیجه به خودین ناسی هاتن توان بار کرن اب کریارن کو یه امام غزالی لسر وان فیلسوفا کربون دبیجه چما اولو دکر چما امام غزالی دخواست وان نزیکاتیا دبیجه هر بخد استانگیه دا چه ریباز باشند حتی گو استانگیان جبان نزیکاتیا را چه بکی دبیجه هر گفتگو هر لپرسین هر رخن کرن لسر وان دا چه کرن جبر بیکی دبیجه هر دخواست بخد استانگیه دا چما ارمان جاویش استانگیه و نزیکاتی معتزله و ابن سینا و ابن رشد چبو دبیجه جبر کو دخواست کو رامان و بیردوزی آخوا به ریا راگهاندنی نه بریا لیکولین و میجی پیک بینا جبر فیکی او استانگی جه فارابی و جه همه فیلسوفین بری ویره جه ابن رشد جه ابن سینا را استانگی چیت کرد مگو استانگی بکیشان ریبون استانگی دبیجه به ریا گفتگو به ریا لیپرسینی به ریا رخن کرنی جبر فیکی دبیجه دخواست کو رامان خواه بریا بیردوز بریا راگهاندنی نه بریا میجی و لیکولینا پیک بینا نها دبیجه چند گوتنین فارابی درباره و نریناوین دا هبون گوتنی وی چبون دبیجه یه گو بفاجه بشتغلی باجشی منطق نها ما گوت مثلا معتزله دبیجه چه بیجه میجی خود میجی دایما لازمه ام پی بفکره دبیجه ابن امام غزالی دبیجه یه گو بفاجه بشتغلی او جریا خودی درد کوي یعنی جی دبیجه خدا هر تشت جه مروف را نویساندیا تشتی باش یه جه پیویست دانا نویساندن کده دا نویساندیا دبیجه دا قرآن دا هر تشت هاتیه نویساندن نریناوی دا دبیجه چه دبیجه اگر قرآن دا نبی ده سنتا پیغمبر دا هیا اگر سنتا پیغمبر دا نبی هنزان یاری بری نها لیکولین کرنا و بریا اجتهاد او تشت دانا مروبا يعني دبيشي مروب ايدي نحوجي كو اجتهاد جيبكي جبرگو هنكا بريوي او اجتهاد كريا بوي آواي دريه هزرشي تيگرتن امام غزالي بان تشتا دبيجي نخو مگو نرينا امام غزالي لدرباري فيلسوفا چبو دبيجي حمي بي خودين ناسي هات بون ناس کرن بشي وكا خودی یعنی خدا نناسی هاتبون ناسکر تاخوازاوی او بوکو بیردوزیا دست هلات دولت بوکی بیردوزیا کا دست هلات دارش بو یکی مگو او کریار جی لسربازان یارا دهاتن کرن مگو گوتنی نوی جی گوتناوی جی یا هری بالکش گوت بشه یکو به واجه بشتغله معناتو
جه ریا خدا درد کبه خدا هر تشت دایا نویساندن نما حوجی کو مروف اجتهاد جی بکی و تنی او مروف مایا کو پیک بینا من گودما کو امام غزالی باکر یاران ده روجلات ده دکی شهرستانی اسلام ایدیج 100 سالا دوزدهان او پیدا دکوی روشکا راوستینی ده دکوی روشکا پاشکتنی ده چما جبرگو ده جبو دسادمین او روجلاتی هنه سدما او یاد اسپیکی کو امام غزالی دری هزر جهندرو بدری هزر هاته گرتن وکی دیتری جی افج دبی سدم کو پیشکتن چینه به ایدی هاو تنی بمین دوی قالب گوان دانی بو یہ گو بریا قرآن و سنت پیغمبر تنی هاتیه دیار کرن دبیشی لازمه کس زیده ولو ایدی اشتهاز جی چینه بجبر گوزانیا را برین ها فکرین و رامان خودانین ایدی تنی مروف لازمه پیک بینی و رامانا دریل هزر دگری اب دبی سدمه بجه سدمین بنگهین یه پاشکتن و راوستین روجهلات و شهرستانی اسلامی دبجی سدما دواجی او بو ایریشن کو جدر و بسرواد هاتن کرن وکا ایریشن خاص پرست او مخولان دبی ایدی دلیل حپیشیا همه فیلسوفان تنگرتن و دبن دوگماتیزما اولیدا تک دچن نخوا منها انا جار کی دیتری الکو بگرن ل دوگماتیزم ما همه د بشا داوی دید چوا امام غزالی او قالبوین جواره چکر جدی کو فکری قرآن و سنت پیغمبر لازمه کس ته بریار نو ته رامان نو در نخینی جبر به که راوستین جی چه دبی راوستینا هزر وقتی گوت یه بریوا هزرینا اجتهاد کرنا و لازمش ایرو پیدا ونتنی پیک بینن او شخوا د انجام ده نپاش راندنا رامانین نو چه کسی کو رامانین نو در دخستن وکا معتزله وکا ابن رشد و ابن سینا افکس همه به خودنا ناسی تو ما بار دکرن شخوا مگوش برکو مروب زیده تر به اوله و حد بگریدن خوشوان کسا دور دخستن مگو ابن رشد چی پرتوکی وی همه هاتن شوطاندن همه بن سیاکو لازمه ام بن قالبه اسلاما گوان او خوخست بو تیده یعنی یا گوش نبرو کا خوا دور کتبو نها اب وانا میا دوگماتیزما اولی بو پیشکتن حضر او دوگماتیزما اولی مچاوا مدید پیشکتن نبو تنی دوگماتیزم بهتری خوا بو یعنی دلیل پیشکتن دگرتن او ریل بر دوگماتیزم دهات وکرن امی آنا پرسین نرخاندن جی امی چارا سر بکن دبجه دوگماتیزم پیناسا بکا پیناسا وینا وامدید سنش سے پیوا پیکتی قالبوین راوستین او نپنشراندنا رامانین نو دبجه لگوری معتزله باشی و خرابی دسته کی دیا باشی و خرابی لگوری معتزله مگو دسته مرو باندهش برگو لازمه لگوری معتزله بجه کو مرو پر پرسیار کریار خوابش برگو خودی میجی دایا مروبا ندایا وازن دیتری او هگر نبر پرسیار بی مانا تو ترولا میجی جی نمایا مانا تو امکارن بپی بکتن ایجی برسوی بدن کو دستی مروبان دیا امام غزالی چاواله هولدان فلسفی دنرا اب هولدان کو فلسفی چیبون یہ گود انجام ده بیرکاری و اندسیاری و بجشکی پیش کسن بجه امام غزالی نرین آمیل دربارا بان چبو بجه همه وکا خودین ناس دهاتن ناس کرن یا جی دهاتن بناف کرن نخوا نرین آوی خودین ناس بون بجه سدمین پاش دماینا روجهلاتا ناوین لیکولین بکا نهاشی مگود سدمین کو روجهلاتا ناوین ما دروشکا پاش کتی دا چبو او د سدمه هبون سدما هندرو یاگو امام غزالی دریل پیشیا هزر گرتبو سدما ددوا شخو اف سدما که بنگهینه گو بمینه د روشک راوستین او پاشکتنی دا سدما ددوا شی او شی د بشش برکو ریشن خاص پرست او مقولان لسر هاتن کرن امی آنا دوانه ندیده ببن وان ایریشان او سدمو انجام وان لروجهلاتا ناوین او بنکو یک جوا انجاما ما دروشکا پاش کتنی دا او وانا ولو بداوید بی از هیویدکم کو وجه فهم کربی و ساعت خوش